Icera-inĩ rĩa ũkũria wa matũra kaunti-inĩ ya Kilifi, atongoria thirikari-inĩ ya Kenya Kwanza nĩ mokĩrĩire ũrĩa warĩ mũnini wa president Rigathi wa Gachagua na batoni yake, makiuga makoretwo magĩthiũrũrũka bũrũri makĩhunjia ũkabira. Ukiulizwa ni nini utafanya tofauti, one term. Ni nini utabadilisha, ni mfumo gani utabadilisha, Ruto must go. Kwa hivyo wale majamaa watukome na wakome wananchi. Juzi wametoka Nairobi mpaka hapa Kilifi, wanasimama kwa matown kueneza siasa za ukabila, chuki na uchochezi. Si mnamjua mkabila? Na nataka kuuliza wamama ya Malindi, nyinyi ni Wakenya ama wakabila? Mnataka kutembea na Wakenya? Nyinyi mtu kikwenu akiwa mkabila na kushindwa mnasema namna gani? Maugite Gachagua na timu yake matire na cioneki iria marerera bũrũri ĩndĩ no marahunjĩria a Kenya mũgayũkano. Mtueleze maneno ya stima, mtueleze maneno ya barabara, mtueleze maneno ya mahospitali. Hiyo ndio option ambayo tunahitaji kusikia kama wananchi. Ajenda yezi tu kwa kwamba ukisimama unasema tu mimi nataka one term. Mathiĩte na mbere na kũhũrĩra ndebe ũtongoria wa President William Ruto, makiuga president ndarĩ kũndũ arathiĩ atarĩkĩtie tamu yake ya kerĩ. Hiyo ukisikia tu term sio maneno bure. Ukisikia tu term wanasema zile barabara zimejengwa ziongezeke zaidi. Hiyo ndio tu term. Atongoria aya no meranĩire gũkinyanĩria tabarĩra ngũrani cia ũthii wa na mbere mwena ũcio. Ile bridge inatengenezwa, inaendelea haiendelei? Barabara zinaendelea? Na nyinyi mmetosheka na maji? Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Ikua Waboshi.